Malta għamlet biċċa xogħol straordinarja waqt il-presidenza tal-OSCE. Dan intqal mis-Segretarju tal-Istat Amerikan Anthony Blinken fl-laqgħa mal-Prim Ministru Robert Abela f'Kastilja l-erba' filgħaxija. It's been extraordinary what Malta has done with the OSCE, stepping in really pretty much at the last minute to take on the chairmanship in office, and not only to take it on, but to do it so well in a very challenging time. We gathered here. Thanks to you, thanks to your team, and I'm hopeful and confident that we can carry the work of the OSCE forward. That would not be the case had Malta not stepped up. Matul din il-laqgħa l-Prim Ministru Abela u s-Segretarju tal-Istat Amerikan Blinken, iż-żewġ naħat kellmu fuq is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani, l-Ukrajna, il-Libja u l-kooperazzjoni transatlantika. Dr. Abela saħaq dwar il-ħtieġa ta' dialogu u kooperazzjoni quddiem konflitti kurrenti. Innota l-waqfien mill-ġlied fil-Libanu, iżda sostna li Malta se tibqa' tappella għal waqfien mill-ġlied b'mod permanenti f'Gaza fl-isfond anki ta' sitwazzjoni umanitarja. Għalli pajjiżna jibqa' favur is-soluzzjoni taż-żewġ stati għal stabilità u paċi fir-reġjun. Rimarka wkoll dwar ir-relazzjonijiet importanti li Malta għandha mal-Amerika u dawn għandhom fejn jkomplu jissaħħu fl-oqsma tal-kummerċ. Is-Segretarju tal-Istat Amerikan Anthony Blinken jinsab f'pajjiżna hekk kif qed imexxi d-delegazzjoni Amerikana fil-laqgħa ministerjali tal-OSCE il-ħamis u l-ġimgħa li ġej.